Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Ni wa mwanya wacu w'amakuru ndetse n'ivyegeranyo ibiganiro bitandukanye ndetse n'ubusesenguzi. Nyemerera twakire MS tumuhe ikaze. Uraho neza MS? Muraho neza. Watangira usuhuza abadukurikiye ubundi tugakomeza no kuri Stone Age. Abadukurikiye Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire. Mudukorere kuri like. Ni iby'ingenzi cyane kuri twebwe. Ndetse mudukorere na kuri subscribe. Munadukorere comment ndetse niba binashoboka mudusharinge abandi bamenye ibyo dukora. Yego. Ubundi mpora numva Stone Age. Ubundi Stone Age ni iki? Okay, Stone Age wayumvise kuri Trump avuga ngo Iran bazayisubiza kuri Stone Age. Yego byanantangaje cyane. Okay, Stone Age tuyivuge. Bigeze kumbaza ngo qu'est-ce que la préhistoire? Yego. Muri tyaza ubwenge. Akoze ko ntigeze mbibona unabya uploading. Nayishyizeho. Qu'est-ce que la préhistoire? La préhistoire, c'est une longue période qui précède l'invasion de l'écriture, période antérieure de l'histoire proprement dite. Tuza icyo préhistoire nayo ifite ibihe byayo. Yego. Urumva préhistoire ari histoire. Histoire ni amateka. Yego. No pré ni ijambo rivuga mbere. Mbere bwo y'amateka. Mbere ko amateka baho habayeho préhistoire. Yego. Amateka y'ibintu byose kujya atangire. Batangiye birangira n'ubwenge bw'abantu simbizi. Ariko hari ibintu bihe byabaye byitwaga paléolithique, néolithique, âge de pierre, âge de urumva âge de pierre, nuvuga ngo âge de pierre cyangwa se Stone Age. Yego. Ni igihe umuntu nta bwenge yari afite buhagije kera cyane se kiremwa mbere y'ibihe mbere y'ibyo bihe noneho umuntu akoresha ibuye nk'icyuma. Yego. Ahigisha amabuye yamara kugira nicyo yica akagitemesha ibuye. Ubwo imyambi itaraboneka se none se imyambi ko yavuye mu byuma nibyo abantu bakiba mu myobo. Yego. Guhiga umuntu akirukana inyamaswa ayikubita amabuye mpaka yigushije. Yanayigusha urabona amenyo y'umuntu ntabwo yabaga akomeye cyane nk'ay'ibikoko. Yego. Agahita ayikebesha ibuye ubundi agakuramo izo kurya. Ntabwo banatekaga icyo gihe. Guhinga bitaraza. Nta n'umuriro baba bafite. Bararyaga babirirwa batunzwe n'inyama n'imbuto gusa. N'imbuto zo mu ishyamba. Ubwo rero nuvuga ngo Iran bashaka nko kuvuga ngo bazayirasa ntasigara ikintu gisigara kigeretse ku kindi. Ibaze nko kwifata uri umuyobozi w'igihugu. Niyo mpamvu abanyamerika bahise babihagurukiramo abasilamu bo muri leta zo n'ishyamwe ry'abasilamu muri Amerika. Association des musulmans en Amerika cyangwa se bari community of ibari Muslims community in USA uko wayita kose. N'ishyamwe ry'abasilamu muri Amerika muri leta 50 zigize Amerika baba bashiya baba basuni bakaba bahagutse baravuga bati President Trump na Minister w'intambara Witkoff bagomba gushyirirwaho impapuro zibata muri yombi bitewe no kubibasiye inyoko muntu none banavuga no kuri icyo kintu bita Stone Age. Stone Age ni nko kubarimbura ku buryo nta n'urwego rwo kwicima bazabasigaranye. Bakahindura Iran amatongo bikarenga n'amatongo kigasigara ari nk'igisambu gusa. Ku buryo n'abasigaramo nyine n'ubwenge basigara barabutaye burundu ku buryo basigara nyine batakibuka za tekinike zo gukora ibyo bisasu byabo, batakibuka ukuntu bacana umuriro nyine bajya bakoresha amabuye ubwo ni nka cyage baba bararimbaguye amaradari yose. Kera abantu barabagifite intuza barabagifite ubwoya ku ntuza bwinshi nk'ubw'ibikoko. Ni ukubasubiza ese ubundi umuntu wa mbere aho yabonetse umuntu wa mbere yitwa umuntu wa mbere bavuga wabayeho. Yego. ese ko ntanabyemera aba bantuza abazungu bavuga yuko umuntu wa mbere yitwaga Australopithèque. Yakomotse he yari bamubonye hehe? Bamwe bavuga ko bamubonye Uruguay muri Tanzania, abandi bakavuga ko ibisigazwa byo byabonetse muri Ethiopia, bako ni muri Afrika tu. Yego. Mu gihe umuntu uza abazungu bari umuntu bita ngo ni Homme de Cro-Magnon. Homme de Cro-Magnon. Yego, niho abazungu bakomokaho. Yego. Uri umuzungu namutumuga ngo tie un homme de Cro-Magnon. Yahita kwica. Nukuvuga ngo umugiranyije nawo umukize muri Stone Age. Kuko Homme de Cro-Magnon niwe abazungu ngo bakomokaho.
basaga nk'abazungu se cyangwa bagiye basa naho biyavapura nyine bagenda bihindura? Sinzi ukuntu babitandukanyije, gusa Homme de Cro-Magnon akomoka mu Budage, yego, abo abazungu bakomokaho, abanyafurika ngo n'abantu bose muri rusange bakaba bakomoka kuri Australopithèque yego, wo muri Afurika, yego, nubwo baduhemukira bwose bemera yuko umuntu inyoko muntu yavuye muri Afurika, yego, kandi ko kugiye no kureba basanga yaravuye muri Afurika. So noneho urumva rero ibyo byatumye iyo Stone Age irumvikanye. Iyo Stone Age rero ni igihe abantu b'icyo gihe amabuye ari bakoreshaga mu bintu byinshi, mu gutema ibiti, mu gutema n'ibyo bashaka, mu gusarura, kuko nta nubwo bubakaga, mu gusarura imbuto, urumva, mu gucukura iyo myobo, urumva, mu kwirukanka inyamaswa bakazikubita amabuye, mu gutemesha mu mwanya w'icyuma, urumva. Niyo bita Stone Age, ni igihe cy'abantu umuntu yakoreshaga ibuye. Yego. Mu gihe ubungubu twebwe umuntu turi muri age de metal. Urumva? Turi muri Iron Age. Turi mu gihe cy'ibyuma. Ubungubu. Ubu turi mu gihe cy'ibyuma. Ubwo rero sasa Trump icyo kintu yifuza, urabye nk'ibyifuza afite, gusubiza Iran muri Stone Age. Kandi Iran nayo ibyo bintu ikaba yarabyiteguye igihe kinini cyane. Ni nazo zatumye rero Uburusiya, Perezida Putin avuga ngo ntabwo Iran niko yavuze ati Amerika niramuka irase kuri Karg, cyangwa kuri Karg, cya kigo navuze. Yego. Icyo kirwa niramuka ikirasheho, Amerika izabikoze mu jisho rya BRICS. BRICS ubwo ni Brazil, South Africa, Iran, Russia, Korea ya ruguru na Korea ya ruguru na China. Yego. Ibyo bihugu n'Ubuhinde ni ibihugu bikomeye gusa. Reka turebe BRICS imeze ite ugejeje na OTAN. BRICS nirimo Ubuhinde kugeza ubu ngubu nibwo bufite abaturage benshi ku isi. Ubwa kabiri uvuga ngo Ubuhinde burarushaho miliyoni 200 Ubushinwa. Urumva ku baturage kugeza ubu ngubu. Ubushinwa bwa kabiri bufite abaturage benshi. Sawa? Yego. None ibaze ibihugu bifite abaturage benshi ku isi gutyo bibiri. Ubwo ibyo bihugu byonyine ubwabyo biteranye ibiro isi yose abaturage. Urumva? None urebe izo mbaraga zose. Eske niyo byaba ari isoko bagafungirana babone bacuruza ahandi nko Amerika igiye ifungira ibindi bihugu. Nibyo BRICS iramutse ifunze byonyine isoko ryayo kavuga tucuruzanya hagati yacu kuko cyane n'Ubushinwa bukora ibintu byose n'Abarusiya n'abandi bantu bafite ubwenge bukomeye nabo Bahinde. Urumva? Bagacuruzanya hagati yabo. Ya OTAN yahomba yajya hasi. Urumva? Nukuvuga ngo mu gihe OTAN ari abanyaburayi n'abanyamerika kandi nabo bakaba barimo kuryana, ntabwo barimo kumvikana bitewe na arrogance ya Amerika kwishyira hejuru kwayo, kumva yuko yashyira hejuru Israel, kandi kuyishyira hejuru nawe urabyumva. Wewe abantu bajya bambaza ngo sinjya nkunda no kubyinjiramo cyane, gusa turanabizi. Ntabwo nyakunda kubyinjiramo ngo mvuge ngo we na Israel ngo na Amerika ngo ninde papa n'indetse n'indeki. Akumenye ko Israel yashyizweho hariya n'ibihugu byatsinze intambara ya kabiri y'isi. Ntabwo yari ihari, ntabwo yabagaho hari muri Palestine. Kirwaho n'umuryango w'ibyo cyitwaga SDN, witwa Société des Nations muri 1948. Urumva? Ijyaho nyine ifite imbi bitagomba no kurenga. Yego. Bavuga ati Abayahudi wenda basubira mu gihugu cyabo. Barabakira ariko yahageze yite Rwanda. Bitewe n'uko abayohereje baje kuri mission. Bayihaye na condition nyine. Ntabwo waba uri igihugu ako kanya kikubisa aho ngaho kigifonda uhita Rwanda ibihugu byose byo mu Burasirazuba bwo hagati byose ubitsinde. Ubwo bushobozi ntibahita ububona ako kanya. Bibaho se? Ubwo bushobozi rero n'ubw'Abongereza n'ubw'Abanyamerika n'ubw'Abanyafaransa, mega abangaba n'uza yahendahenze ngo bamufashe bakanga Trump, kandi nabo kwanga subundi bumanzi nuko bamaze kubona ko Amerika irimo kubacuruzaho ibiba nyine nabo nuvuga ngo Amerika ibihugu byose kiba n'inshuti zayo. Ibabuza kugura petroli ya makeya y'Uburusiya, byibuza neza niyo petroli yayo igurisha ku banyaburayi ako ku giciro kingana n'Uburusiya bwayo. Yego. Ariko bitewe n'ahantu Amerika ituruka naho Uburusiya n'abariya bihugu biraturanye, ntago Uburusiya buriya igihugu igice kinini kiri muri Aziya ariko ikindi kiri Burayi. Ikindi gikurikiye Uburusiya buriya ni igihugu bavuga ngo ni igihugu kitajya kira, ko ni igihugu kinini ku isi. Hangwa bari injoro mbega izuba niyo ryarenga ntago ryakirenga.
Yarubizi Uburusiya izuba riraka byarenga rikarengera no Uburusiya n'ubundi. Yego. Amwe bakari mu ijoro ahandi ari ku manywa. Buri nabwo hafi y'impera y'isi. Buri nabwo buri ruguru ngo akuri mu raso bwo hagati nabwo ni Burayi. Yego. Impera y'isi nayo iri hafi aho ngaho. None Amerika irashaka gusubiza Irani mu bihe bya kera navuga bya analogue mbere y'ibihe analogue ziza mbere y'ibihe ni mbere y'ibihe. Hanyuma se Amerika niramuka itsinzwe iyi ntambara nanone ariko ntizarekera. Ikintu nakubwira cyo izarekera ntago ndaje nikubwira ntago yapfa kurikira kuko yagumye no muri tsinzwe yagumye sabuta. Yego. Ariko mu gusabuta kwayo n'ubundi yatsinzwe hari igihe bayikubita kawo. Hari igihe usabuta noneho bataragukubise neza bakakwataka bakagukubita cyane. Biza nko ngo Irani irimo akora icyo bita retaliation cyangwa riposte irasubiza. Nose umunsi nose nayo iramutse none bivuze turano gusubiza tugiye kujya dusubiza ariko tunasi turayikinga nako twatake. Byamera biti. Hari abantu mba numva bagenda ngo Donald Trump aramutse apfuye cyangwa se agafungwa ngo iyi ntambara yahita ihagarara, ariko sinzi wenda niba abantu bafata nkaho Donald Trump ari we mutima wa Amerika wonyine, ntago bazi ko Amerika na yari system. Iyi ntambara ntago ya Donald Trump, intambara ni ya deep state. Deep state biye kuyivugaho harya n'abantu bari bakeya bafata ibyemezo cyane cyane babone n'abayahudi muri Amerika. Yego. Abo bita ngo ni senateri Anvi, abasenateri ngo w'igihe cyose biga bafite abantu bameze nk'ibirwamana aho ngaho. Abenshi cyane cyane ubakuriye wese bari umuyahudi. Yego. Iyo deep state rero ibizwe n'abayahudi benshi. Nukuvuga kandi ikindi gikurikiyeho abayahudi ni nabo abenshi banyabwenge bari muri Amerika bakorera Amerika ibikoresho bakorera ibiki. Urumva? Yego. Rero iyo komite rero niyo yakoresheje Donald Trump ibingi barimo gukora. Ntabwo intambara ya Trump baramubeshya no kumuvuga ngo umusazi ntago ari umusazi. Nabashaka kuba arimo gusova ibye. Deep state ashaka kuvuga ati deep state bazashyira hanze amashusho cyangwa se bashyire hanze fayiro ya Epstein bayishyire hanze noneho ngaragara ndimo kuryamana n'umwana mutoya. Yego. Tunibwira abantu ko tugiye gukora inkuru mu kanya y'umwana n'intanga byabaye barabafasha abana. Yego. So rero ibyo ngibyo byose iyo shusho igaragaye ubundi Donald Trump ari we n'umuryango we baba bapfuye nabi kandi abona aranashaje cyane. Bashobora no kumuhombya. Cyo gikurikiyeho Trump aterwa imishinga ye yose iterwa inkunga n'abahirwa muri Israel. Yego. Hari n'umuhirwa muri Israel wavuze ngo Trump ngo bamwemerera kwiyamamaza indi manda ngo bahitamo miliyari 200 z'amadolari. Arashyigikiwe cyane. Izo miliyari rero bavuga banakora ngiye ntago nemera ko bazikorera kuko ni mashini barazitapa. Yego. Batapinga ni mashini zabo. Yego. Bayakorera he? Ya bintu ni ibintu biraho ngabo. Nubango ni nayo mpamvu ubona bakunda kubeshya isi. Abantu nubango ibintu byabo byose bigendera mu kubeshya. Mu kubeshya. Yego. Nyine barangiza bakabyita politique na diplomasi. Yego. Ariko ntago bambwira ngo Yesu bumwiza ukuri muri Amerika ni igiki gihari cya danje kiruta iki mu Bushinwa mu bucuruzi cyangwa mu biki. Oya nta kirenze Ubushinwa buri hejuru cyane muri tekinoloji mu bukire. Uretse ko nyine bari bakivuga bakushobora no mu bukungu bw'abanyuzeho ugiye no kureba cyane. Ariko kandi hashize igihe. Ariko bitewe n'ibyo bintu by'uko isi nyine bayifatira bumva yuko ari bo bakomeye. Yego cyane rwose. Ibintu bishobora guhinduka igihe icyo cyose. Isaha n'isaha bishobora guhinduka. Gusa icyo nababwira cyo ntabwo uzumva Amerika ngo yatsinzwe muri intambara ya Irani na intambara Israel na Amerika bashoje kuri Irani. Amerika izakoresha uko ishoboye kose iyikure ivemo yemye nkuko yavuye mu intambara 12 kandi nabwo itsinzwe. Ishobora no kuzavuga ko Irani yayisabye ibiganiro. Irani kandi bihakana. Kabone n'ubwo Irani yabihakana. Nibihakana kandi zagumye barasa. Nirase no ku nshuti zabo. Nuvuga ngo Amerika iminashakisha ukuntu yabyivanamo byoroshye. Naburiya ibirashaka ko ikiyama abanyabaranyangikana batamikigendera bagasiga nabo birwariza. Ariko ntago uzabona Amerika yamanitse amaboko ngo turatsinzwe. Nako ntago uzabona Amerika ivuga ngo ivuye imitsinzwe. Nta nubwo uzabona Iran yamanitse amaboko ngo turatsinzwe. Yego. Intambara rero idushobora kuzapfa kurangira gutyo. Yego. Deka rero wenda tube dusubikiye ahangaha tugushimire kandi ndizera neza ko twamaze gusobanukirwa. Nshimira nawe badukurikiye naho akagaruka caca Imana ibarinde.